قضا آکری لسال 1877 بویا قضا 144 سالا قضایه کەڤنترین قەزا هەرێما کوردستانیە و هەندێک دیرۆک نویس دەبێژن هەتا لە عێراق ژی ئاکرێ کەڤنترین قەزایە هەژمارە ئاکنجییا وێ 200,000 کەسانن سێ ناحیە و 265 گوندا بخۆڤە دەگریت بەلێ هەتانوکە وەکی پێتیڤی خزمەتگوزاری بۆ نەهاتیە کرن بەشێک ji وڵاتیان دڵگرانن و dibêjin ئاکرێ ساڵانە tenê êk roj hêta saxkirin ew jî roja Newrozê ye. قەزاکە بۆش هەموو زانن ku ساڵانە یەک ڕۆژ ئاکرێ زیندیت بیتە و ڕۆژە نەورۆزێ یعنی ئەوێ ڕۆژێ ئاکرێت بیتە مانشێتە هەموو تەلەڤیزیۆنên کوردستانê و derve بۆچی بەس بۆ ڕۆژێکی ئاکرێ دێ ناو دیبتە جێ هەندێک و خەڵکێک بزانیت ku قەزاکە بناوێ ئاکرێ بۆ نمونە ناخۆشێک نوکەل vêrê bîtin pêtivîya îkuyekê hebîtin vêtin vî naxweşê lez bigehîne hevlêryan bigehîne dihûkê bûçi yani ئاکرێ قەزا vêtin kertê tenduristiyê de baştirîn kar bênekirin. حتی ویگا و آکره مولا که مازن تدانی و کو باجر دی و کو فامیلی مول و کو واجها هر دیسان پارک که مدرن و یا پیشکفتینی کو ما آگاداری سر ها زوربای خزانت آکره همشین بیجین روزانه زرو کن خو خزانن خود بنا هبلرد بنا دو که به خمتن دی کو آکره تو ویگا و پارک که مدرنی کو همو تشتک تداویتن دخوازم الان پیوندی دار او کو چاو خوب کنه آکره و مهیویا که او کو خلق آکره مهیویا که مازن های کو ام بزیترین دم ببینه محافظات چون که براستی آکره مستحق لکو بیتم محافظات چون که وقتی ما دست به اشارات پیدای قضا که قدیمه انشالله دهاتو چاو میله کو هم زور خدمت گذاری با آکره بین پیشکش کردن و هم دیسان ببینه پارزگاه دەبەردارê qeza Akrê dibêjî qeyrana darayî ev çendîn sala bûye egerê wekî pêtivî proje nehête encamdan herwisa amaje bi wê yekî jî kir li dahatî da plana wan da heye ku projeyên mezin bo qeza Akrê bihête encamdan. ev plana zorbey jî ew daxwazê têdayan ew projeyê têda evet ku işlaya xelkî ve bûma hatî nepêşî xuyoye ku qeyrana darayî li seranserê Herêma Kurdistanê ku ev çendîn sal e li ser Kurdistanê hatiye sepandin bûye egerê hindê ku wekî pêdivî proje nehêne encamdan û taybet ew projeyên xizmetguzarî heta ew projê heyî jî evê berîn û ke hatîne encamdan ev rûke pêwîstî sexbêrkirinê ya heywan proje taybet cada û nav sinûrê bajarvaniya da û çil dervey sinûrê bajarvaniya û kême yani kûmeka arîşameyet hey pêdawîstiya xelkê heqa vê gazin dê biketin belam me wekî qayîmxamiya qeza Akrê kêmtir xemî nekiriye plana xwe me ya dariştî û me ya teqdîmê parêzgeha dihûkê ya kirî û ev van jî pirêka xwe ya henartiye serokatiya Encûmenê Wezîran ev plana jî hemû sektera vedgirîte ve Akrê bajarê pêkvejiyanê navdar e Musulman û Mesîh û cûyî kevin da têda jiyayne di niha da Musulman û Mesîh têda dijîn xelkê vê bajarê daxwaza xizmetguzariyê zêdetir dikin ku hetanûke xizmetguzarî wekî pêtivî bi wan nehatiye kirin. Marwan Yehya, Şar Press, Qeza Akrê.